Sanibonani guys, welcome back to my channel. Welcome back to Umkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu guys ukuthi ungene kule video. Thank you so much for uthando lwakho ne support yonke. Please consider like video, subscribe, share njalo mangaba uka-subscribe. Thank you so much for being here. So guys, kule video ngizothanda ukuthi sikhulume ngodaba lukaThina Zungu lapha guys engilibonile around about uThina Zungu kuthiwa ke yena nomndeni wakhe baye bahlashela izigebengu lapha emzini wakhe you guys ngase KZN into ekanjalo kwangena izigebengu zabathathela izinto eziningi you guys ama-belongings wabo into kanjalo ngathi kuthiwa bavalelwa ke endaweni okuse toilet bathroom whatever it is the way I understand wangisifunda istory ka Sunday World and then ngiyasibona around even here ka Isolezwe basakhuluma ngaleso story you guys ukuthi uThina Zungu ukuthi angeke alukhohle lelo suku you guys imagine nje kufike izigebengu zihlasele umndeni bafike nje balithathe banibeke endawonye nje la ngeke nenze lutho khona bese kuba noyedwa okuthiwa uyanigada anigadeke nje ukuthi mhlamba nenzile ukuthi mhlamba niyenza ama phone calls anifone anithini into kanjalo guys futhi ngathi bafika nje belele into enjalo ngoba kuthiwa ke laphana kunalesi sigebengu thize nesisodwa you guys okuyisona esasibekwe lapho ukuthi sibagade okubuzwakala sengathi mhlawumbe lo bhutithizeni akazanga yena ukuthi kuyiwa kaThina Zungu mhlambe sebefikile lapho sembona uThina Zungu kwaye khona ephaphama ukuthi we kanti sikaThina Zungu mhlawumbe you guys because kuthiwa ngendlela enza ngakhona even uThina Zungu can't even forget this particular tag you guys and kuthiwa uthi umfisela ukuthi angathi angashenja you guys kodwa as long as esefikile kwakhe wabamba nezinto zakhe unethemba lokuthi leso sigebengu leso sizoshintsha ngoba isigebengu esamthandayo sambonisa uthando you guys okuyukuthi ukholela ukuthi mhlawumbe yena akazange ukuthi kuyiwa kaThina Zungu mhlawumbe kwavele kwathiwa siye endaweni enje bathe mabefika lapha sokuthiwa wena yibayipoyisa kubagade laba sisabanye ukuthi ababeqoqa you guys ukuthi babathathela wonke ama-belongings wabo babe bathatha nemoto kodwa imoto yena yabo iyatholakala the same day kodwa ke ezinye izinto zabo ke tolakalanga kodwa ke yona loyo bhuti onguyowabeka ukuthi akabagade waba nothando wabonisa uthando umndeni kaZungu yena nonkosikazi wakhe nezingane uthiwa udingeka zamkhohle futhi umfisela nje ukuthi sengathi angashentsha ngoba leso isigebengu ngisamthanda you guys of which nami ngiyacabanga ukuthi mhlambe kwathi bakuthiwa abagade uthe mayithi gaga wathi how uThina Zungu because guys remember Thina Zungu is a gospel musician, he is very well known onga ukuthi ngubani ongekabona uThina Zungu nje athi hayibo nawe nguThina Zungu uyayibona into enjekanjalo ngoba kuthiwa belokhu ebhize ngomanzini onga ukuthi isithakazelo sakaZungu leso belokhu ethi manzini ngiyaxolisa ngale nto bhuti wami manzini ngiyaxolisa wabuye waba-offerisha ke njengoba kuthiwa bafika bengagqokile uthi la unkosikazi wakhe wayengagqokile leso sigebengu saba kind enough ukuthi si-offerishe unkosikazi wakhe impahla zakhe zokugqoka wabuye waba-offerisha ingubo benjalo bese ngazi toilet or bathroom whatever wabuye wabanikeza nengubo zokuthi bazifudumeze wabuye futhi wabanikeza nocingo uthe ucingo lwengane yokazonga ukuthi mhlambe bathi mase behamba yena ngozwelo lakhe lobhuti wesigebengu ngokuthi uzwelana noThina Zungu ngalento abazoyenza la ekhaya zaba khona izinto ambuyisela zona ukuthi abanye bengabone yebo into enjalo so ngangukuthi uThina Zungu kuthiwa ufila ngathi lo muntu nje wathunywa uNkulunkulu kuyena uthi uyibonile imisebenzi kaNkulunkulu ngendlela leso sigebengu esamphatha ngayo during yonke leyo robbery and stuff you guys ngoba uthe mayisebona ukuthi uThina Zungu selokho embize ngomanzini exolisa nokuthi ayindoda ngiyaxolisa into ekanjalo zikhona izinto kade lokhu enjani ebantshontshela zona ebabuyisela zona ayazi ukuthi into zabo abazidingayo nokuthi nje bafudumeze abavumele ukuthi noma bebavalele ngase bathroom but still make sure ukuthi bayafudumala bayambatha something alokho baphathela izinto zokuthi bayafudumeze abanye bakuphi base ngasendlini babhizi ke bayathatha lokho abakuthathayo but this kind thug made sure ukuthi Thina Zungu gets some of the things you guys okuyisona story okuyona into engiyithandile nami nje mangithi ngiyamambelisisa lolu daba ngiyasho ukuthi hayi ushuthi lo bhuti wayengazi ukuthi kuyiwapi uthe mase kufikwe lapho wabona ukuthi hayi khona kukaThina Zungu mhlambe he is one of Thina Zungu's favorite you know mhlambe the fans you know mhlambe uThina Zungu is one of his favorite wabona ukuthi hayi yabona lento manje kuthiwe sizoyenza umsebenzi lo kanti siwenza kaZungu something like that you guys so ukuthi uThina Zungu ukuthi ubafisela ukushintsha ke abamgebenge nomndeni wakhe ngizongena kancane estoryini you guys since sengiye
summarize mbijana umculo okholwa kuThina Zungu uthi abantu abangamkhaleli ngesimo esimvelele ngoba bekunyakaziswa uNkulunkulu ukuze ambone ukuthi uqine kangakanani. Uthina ngesonto eledlule kuvela izindaba zokuthi emzini wakhe osenanda kugasela izigebengu zathatha impahla ezehlukene ngisho nemoto. Istory lesigazi njengoba ngishilo ukuthi sika isolezo ngisifunde ka Sunday World kakhulu and then nakwezinye indawo. Kodwa ke ngoba lesi isizulu guys ngiyathanda ukuthi ngizofunda kuphi ka isolezo. So uma ichaza uthi abenzi bokubi babavalele amahora amabili yena nomndeni wakhe nokuyinto angeke ayikhohlwa ke leyo. Kodwa kukho konke uthi isigebengu esisodwa esasikhona sibakhombisa ububele bedinga amanzi nezingubo zokuthi bafudumale. So kulaba besilisa babekhona ngifisela oyedwa wabo ukuthi ashintshe usho sona lesi sigebengu. Kodwa ngoba bonke sebengenela abathinta izimpahla zami bazoshintsha waqinisekisa ukuthi asitatazeli kukho konke okwakwenzeka. Wayengibiza ngomanzini engibuza nangezinye izinto ukuthi sikuphi. Lokho nje kwawehlisa umoya wami angibange ngisaba nendaba ukuthi ubethunyiwe noma ubone sebefikile ukuthi uze kwami. Kodwa lo muntu uyisigebengu engisithandayo into ekanjalo. Lokho bekusho uThina Zungu you guys. Uthe wayekhathazeka uma ephuma eyangaphandle engalizwa izwi lakhe njengoba wayesemethemba futhi ezizwa ephephile uma eseduze kwabo. So uthi kimi kwabonakala sengathi uthunywe uNkulunkulu ukuthi asivikele. Ngamcela ukuthi asikhiphele izimvume zethu zokuya kwamanye amazwe okungama passports lawo ngoba sizowadinga maduzane. Umkami wacela amanzi nezingubo ayezozigoqa ngayo ngoba wayengaqokile. Wanika uNdumiso indodana yami ucingo lwayo wathi ayilufihle kodwa laba balubona baluthatha. Nkosi yami wayebazamile wabashiyela iselfone eyodwa. Sathi sesiphuma saluthola phezulu kwetafula. Kusho ukuthi wenza imizamo wenza imizamo you guys ukuthi noma sebeluthathile locingo wabuyena wahambe ekhasho ukuthi lishiya somewhere abazoluthola khona. Saze sesanomusa ke leso sigebengu Nkosi yami kodwa noma wenza nebugebengu mina ngazi you guys. Uthi sathi sesiphuma saluthola phezulu kwetafula waletha izingubo etoilet lapho esasivalelwe khona ukuze sifudumale. Waxolisa sebeqedile ngakho konke ababekwenzile. Ngimbonile uNkulunkulu ngalesi simo futhi ukholo lwami luqinile ngaso. Uthi uyafisa ukuthi abazothenga izimpahla zakhe bashintshe ngezindlela ezehlukene bamazi uNkulunkulu ngoba phela kunje guys zithathiwe ziyodayiswa cabanga ziyodayiswa futhi cheaper into ekanjalo. So ke uThina uthe akukho kusha abasakuzwile emaphoyiseni futhi abamgxekayo ngokuthi ubeveza umuzi wakhe ezinkundleni zokuxhumana kungakho evelele lesi simanga nabo umbono wabo lo. Okay, okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uColonel Robert Nechunda uthembise ukuphendula ngemuva kokuthunyelelwa imininingwane ngaleli cala guys. Udaba lukaThina Zungu laphana guys ukuthi abangenelwa igebengu. Kodwa lesi sasibeka ukuthi sibe unogada sibagada ukuthi banganyakazi. Usaba nozwelo Nkosi yami kusho ukuthi wabona ukuthi hayibo kodwa nguThina Zungu lona wabe lokho ebanikezile lokho yanalokho kakhulukazi ke yona le phone yengane guys ukuthiwa ke wabanikeza yona iphone yengane babona laba abanye bayithatha but still bathi masebephuma lapha babuye bayithola phezulu kwetafula kusho ukuthi beloke senza imizamo yokuthi amake sure ukuthi uThina Zungu basala nokunye ngoba yena ke ubemthandile mhlambe he's a fan. Kwathi makuthiwa usiye emsebenzini uyabazi laba you guys mabentshontsha abantu baye emsebenzini you guys umsebenzi omubi kanje bafika kaThina Zungu ke guys ke kuthiwa kunabamgxekayo uThina Zungu ngokuhlala njalo ebonisa into zakhe ka social media. So guys khona kuyakuxwayiswe kakhulu ukuthi mangabe uNkulunkulu esekunikezile inotho lakho konke lokumusa okubukisa ngaka social media uloku uposta into ekanjalo bazibhekile nezigebengu bazokuthungatha baze bakuthola bayazi ukuthi unemoto enjani umuzi wakho unjani mhlambe bayazi nokuthi ukubi kwendawo into ekanjalo guys. Nami ngiyathanda ukuthi ngigcwalise kuleyo ndawo ukuthi ukuposta kakhulu especially ka TikTok siyasithanda ukuthi into zethu siyiposte angikhulumi ngoThina Zungu you guys. I'm sorry for what happened to him. Sengikhuluma nje ukuthi even some of the guys sebebaxwayisa kakhulu na ko TikTok musani ukuloku niposte izinto zenu nendaba zenu. Usathani nabantwana bakhe babhekile bazokuvakashela ngelinye lamalanga. So uThina Zungu kukhona ke abaloku bemgxekile ngokuthi beloku ebusy posta umuzi wakhe laphana on social media kanti izigebengu kusho ukuthi zibhekile. Kodwa ke lesi sinomusa Nkosi yami mina ngiyacabanga ukuthi sona asazanga ukuthi kuyiwa kaThina Zungu afike sebone sekhona wathi hayi lo ngiyomnikeza izinto zakhe bafethi ngeke simthathele zonke.
So ke kuthi uThina Zungu ukuthi umbonile uNkulunkulu izenzo zakhe you guys izimangaliso zakhe ngaso lesi sigebengu and usifisela ukuthi sengathi singashintsha you guys ngoba phela makuthi uyasambeni siyenza into enje endaweni so akusena ukuthi uzothina ngithi vele wayijoin igroup antu vele wayijoin icrew senifika manje to your favorite celebrity what are you going to do I think ikhona okwenzekile ukuthi abe nomusa ameke sure ukuthi kukhona abakutholayo bayafudumala bayaphuza abanikeze nama passports wabo yabona into ekanjalo selokethe ayinyaxolisa ukuthi Thina Zungu yabona leyo nto kushuthi uyazisolo ukuthi we kodwa sazotshontsha kaThina Zungu but ke you guys all the best in strength ke emndenini kaThina Zungu you guys nalaba lokhu sebemgxeke kakhulu on social media ukuthi akayeke ukuposta guys kwenzekile sizwelane naye njengoba yenethi hayi abantu abangabi nankinga yena uqinile ngoba uyazi ukuthi ekuNkulunkulu konke lokho. All the best to him you guys, all the strength to him and his family. At least akekho umuntu walimala, at least unogada owabekwa kwaba impela indodana kaNkulunkulu esendaweni wrong. You understand what I mean? But yeah, you guys, thank you so much for watching this video. Let us hope uzo subscribe, u like, you share. Bese siyabonana futhi ku video elandelayo. Bye.